sami povrhu najstarše. У Руским културним центром у Новім Саду отримані пратки у матки у організації роботного цела за младих Національного совіту Руснацох і Заводу за культуру Vojvođanskih Rusnacoh, a zo s pomocou aktivu ženog kulturno-umetnickog društva Žatve i etnu klubu odňate od Zabuca Zosko Cura. Ktorý naiste še ostarali, že by sme práve od našho klubu amatérov RKC napravili taký jeden ambijent, ktorý zdabe na rusku hižu i gde možeme naspravdi otrimati jedni co autentičnejší pratky u matki, gde bi našo mladi prave u času, keď takí druženja otrimovali u našej prešlosti. I evo i mi tak druželi, keď už postava žimno, že by sme boli u dotiku z našu kulturu, tradiciju i istoriju, ali zažljem, že by sme še schodzeli i druželi. Різні потримати таке дацо, pretože їм то не було naručene, не було їм сугероване, že poробце tak, lebo tak. I tedy nješka tužna bohato korihtani to ti pratki, povedzme, od zajedanja. A danas to bolo ljem gorhelji z bundavu, pita bundavova, varena kukurica, pukanki, varene vino i to bilo všetko. Ruski kulturni centar šestejna godina isce vracel veljo deceniji do prešlosci, a naši vitelje, hoć nje buli rozpoloženi komentarovac, buli zadovoljni z ostim, co doznali o pratkoh, a tiž tak mali na hodu i zasmačić še zo lakotkami, kotri pririhtali členici aktivu ženog Zosko Cura.